suku nyame nyansa ana wuti so a na enu nkyire nyansa eti kesi nyansa ni mu ne yade so amekon wo hye papa ya hwe niti bodo niti wo de to ka ase ya to me de choko ka so de ase ya wanu de profoka de ba hwe wuti ba wuti a etua wo kon so no ama wo nye wisdom na udidi na nado danko akufu ado atam atrate electoral commission jemensa so yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH kra media the major prophet Kumchacha minim say da bia wo hweme enu nti na me so me pewa asem no se koso ne hweme na me pesa me no kensem ba ko mienu bi ewo osofo a na semaba ye frɛ no agei owusu em say wode na no akokekensem bi atrete electoral commission na wode na no akokensem bi afa ye papa na nado dankwa ekufu ado ho na ade a osofo Kumchacha me pesa me no kan se tiwe Ghana ha no ai se politics na ye no nyame adom yetu kwaya yakwa abruchile yahu se de abrofo ye won politics obroni politics ya oye ne se oni sofo Kumchacha nya adwen a oni wo nya adwen woni asumasi na ye adwen a woni ne na ye adwen by Ghana ha ya ye politics na to extend say akoda wedi be ye 20 years 25 years now ready you be phone line atomo na wonu anya access afa telephone because any phone ukuta 50 cedis kuna China bebo awo abu wanya bi it wonu wanya China phone na wa frɛ wo radio so na wonu na ekufu ade no se den mahama no pa chele saying 20 years boy and a 20 years girl because opportunity na back and when you 50 cedi and 100 cedi and what the ato phone ye mi say you say politics ya ye wo Ghana hey e boye ye na say emwayen ye hwe say the abrofo ye won politics efa me osofu Kumchacha de sa baby ti akonya so na sa woni ne nya adwen a enya temudidie enya no ya ana obi wo opposition na sa woni ne nya adwen a enya temudidie enya no ya na da bia me kasewe na nado danko akufu ado ofri chebi mimi free achama pedwa efri mi kurom apedwa akoni kurom be ye 10 minutes and 15 minutes na efri mi kurom ekone wo sananado eye me wofa kamani je beje wiase no ano ye mabusu ya pani a kameda mesole be ye ewia 12 o'clock ana nanado efri mi kurom achama pedwa ka Kumchacha kamede be wo wa me ho ana sananado ye me papa nuam pa me papa adamfo mpo de eminisu na adamfo wa ye me papa adamfo a ka bi Kumchacha kamede be wo wa no sananado ye papa adamfo so ada se nanso esukonu bi atumi fafon no we di papa yatam ya because of politics sha president Mahama so free mi kurom an kamani beje waya mi busuani a kamani beje waya mi papa adamfo a an kamani beje adeti na Kumchacha me kasa president Mahama waba be ya assembly minder waba be ya deputy minister da waba ya MP da wase ya ba be ya minister da efri wono obe ya minister no obe ya vice president ofri vice president no obe ya president busumi nsia ewo bra atamasi wuye ya papa atamasi wuye obe ya president busumi nsia no
osan bedi president 4 years eti papa we say no sa wose wonye politics kura wo wiase biye man na wo bedi president biye man papa we nya ho nkyere den da papa we ho nkyere ne da edu ba bi ahwe mame ka asem nkyere sofu bia yakwoche no a won kyere na won si wi sha ne ho no a won akwoche na won si wi sha ne ho no eya me yase ya na won akwoka be kan sofu wo papa ya na eya me yase sankrofo we nyina won akwoka abeka sofu wo papa na wo hweman na no de brofo kan so de wako school kura a wote brofo na da bi ya ye sofu Kumchacha me kase enye suku ne menyansa ana wuti soma na enu nkyire nyansa eti kase ya nyansa ni mu ne yade so amekon wo hwe papa ya hwe nditi bodo niti wo de to kase ya to me de choko ka so de ase ya wanu de brofo kan de ba hwe wuti ba wuti a etua wo konso no ama wo enye wisdom na udidi na do dan kwa kufu adu atam atrate letter commission jemensa se wo be kono mame ka asam chowe wo kan Proverbs 18:21 ya Bible say wo wuo ne nkwa wotachelema no nipa ana Proverbs chapter 6 verse 2 to 3 waso wo nipa wonu mu asam na do bekọ eti papa no a wo fra ne ho sofo no na me de me hu ne se wa ye sofo o ayam nkoka mekayen na ye adwen ye ho so de ase me hu papa no so wa ye sofo because obi ani wono ma wa ye sofo a nyame afra na wo di sofo anyame nsa wone so anyame yadom wone so a opepa bonten abayin so tumpanifo epapa be di president yatam ebetrati obi ana mekun na wakensem bebre on later on say ye chiwi afedi ye wi ana afa ye hye wo eti sese wo ye fro sofo Bobu Mele Pastor Bobu Mele wo nwene ba bia wo hye so de ase ya hwe mame kansa mo ncho sewe se politics na ye wo Ghana ha eto da bia ya no obi fi se me wo MPP afan ya mekọ kekensem bi na ye chimia na MPP fo abo onwa bo enchenkuo na onwa ba bedi machi awo police headquarters anaso onwa ba bedi machi no saade ye no esese ye twam na wo bi so fi se samede me hu kobo NDC a na me keke sebe enkwase asem a ne ye chimia na NDC fo aba ba yimi saade ye no esese ye twam eti mesofu Kumchacha de ye make ama nipa nyina atene se sofo no wanye sofo no wanye sofo wo hwe nanim kura wo hie deliverance meso hwe nanim a wo hie deliverance wanye sofo because obi ani wono mo a wo hie nyame nipa a wo hie nyame akoa a wo kasa ama ekodum pempenso se da etimu mi amfanye asuade mame ka asem nkyerɛw memeti wei osofu Kumchacha meti wei mabonya me mpaye se obi a waye pani cheme me mama no ntra ne da ebra bi ya Ghana no ne ya papa JJ Rollins eka masem e Ghana ha waka masem Ghana enipo bebre frame a sofu kabi kira no ena masem ye nipa bodefo me na me nkoka bi nkyere no obi obetumi awome obi a obetumi awome me nkoka bi nkyere no but on my penny JJ Rollins aka wo sofu Kumchacha masem no woni bibi radio station for frame no me ya no kama ama me kensam kama se ebia na wo sofu Kumchacha adwumadi a medie ana bia papa no ohu dwumadi na se anase onye difu nti na onti mi dwumadi bi ase ana me beyi na no kama oh OKFM later on woni ma de see me wo fie sa na o man pani JJ Rollins asomai say ya mafra me mfa memra ana o man pani JJ Rollins ama ye be fa me ana ye de mi ko Rollins fie na be do Rollins fie no enna me no kasai osofu Kumchacha me ne Rollins aye to se pa fan ne asase me ko Rollins fie ende tambia me pe ene o man pani Rollins ade me aye ne ba
and adia bia me here I me need bia metumi akachira wo man padi Rollins amana boa no sunsun de ene wonam de bia oboa me Bible say the wager ene wonnani na wonkwa awale e wasase ye nyankopon de amon eti yon boys na moba na musua politics ya modi atemdidie na bukum padifu ani mu ase no moma ye nyai na ye disgrace so that say it we ye sofo na se wo pa bonten abekasa say abetrati electoral commission abedi the president yatam abetwampo say na wo sofo wanu ya semako na bedi atam say ya na wasofo die no ewanfa onsen later what would the ato a ene onse cocaine se wi ene ya be hu wo ho ene ya de etia ya futu a medema ewiase nyina ene Ghana fo nyina ene young girls ene young boys say yenhwe ya kasa yi na Proverbs chapter 6 verse 2 to 3 say wanu mu asam ene do ebeko medase ewrade nhiraw na ewrade nyokase midia de prophet Kumchacha bomodin YouTube no TV na wa source ya kan simple ya mre subscribing bomodin subscribe so that say na share video e ma unu ya bi na unu ya bi nsu nya bi